Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, masih bersama Bakat Hebat Channel. Kali ini kita bersama-sama belajar tilawah Surat Al-Maidah ayat 35. Yuk, bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardh ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bih liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum walahum adzabun alim. Yuriduna an yakhruju minan nar
ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم Sadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihil adhar ala rasulillah wa ashabihil akhyar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.